Ndayandona nangadzina ndikhathi Andrew msangamisi vazvidiva tiri muimbo muziki wa gospel mwasho wa national entertainment hapa namusi ndodanga mini khabone ndodanga ya mafhungo una thuso ine ya kuhumbeliwa zwichilana na muthu tshulwane bane vhakhona lafhalani khala khubvi une a khou humbeliwa upfi hai hava muthu sa muthu ku tshila na vhuholefhali avha khou kona vho tshimbila vha shumisa wheelchair zwino hu khou humbeliwa ane anga kona a swike hune a thusa nga battery ngauri vha khou sumbedza uri battery ye vha tshi khou shumisa kana na dziṅwe dzo bva murahu dzo no ḓifhelela zwino vha khou humbela vho kha ane anga kona ndi khou dovholola kha ane anga kona musi wo lavhelesa hanefha u a ḓiwana uri huna vhathu vhane vha zwi funa zwa u thusa fhedzi a vha khou ṱangana na vhathu vhane vha nga vha thusa zwino khe ya mafhungo hava muthu vha khou ṱoḓa thuso ya battery vha khou ri yo we kha ndi thusiwe vho nga battery wheelchair yanga I dovhe vho I vhuyelele ndi kone u ya kerekeni ndi hezwo zwine nda nga vha ṱalutshedza zwone zwino zwo ndisa hafha kana zwo nyimisa hafho uri ndi swike hune nda amba na vhone ya tshiri namusi ndi khou fulufhela nga maanḓa uri vhone hafho hune vha vha hone vha kha ḓisa phanḓa na lufuno luhulu nga maanḓa lufuna national entertainment hub NEH TV khou livha nga maanḓa vhathu vhane na khou ralo ri fha milaedza ni khou ri ṱuṱuwedza zwihulu nga maanḓa zwino mafhungo kha zwidodombedzwa ndi zwi tevhelaho kha vhane vha nga takalela u thusa havha mualuwa washu a thiri khezwi